laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. Tula barakatu musidɓe julɓe tedduɓe harayno andirɗen noon e jumaje ɗen fof ara ɓe mari fottugol ɗo fi yewtugol ko yowiti e dina men kan haray hannde ko Oustaz Bachir en Bruxelles woni ko wonani en ka ligne ɗo Incha'Allah haray ɓeɗo noon en fof ɗen anndi ɓe jara ko présenté nde adda yarana nde wotere on ninande ɗiɗi Incha'Allah haray ko kamɓe woni en waɗande ɗo fi needi pay koye bi isnillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني وأخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. خري الحمد لله مسئ جلب خريه ديت الله سبحانه وتعالى weltanomo e nemaji ɗi o nemini e meɗen immorde e tagugol en ɓay si o tagano en o wodinano en e wodatano o watti en ɗon kadi o waɗi en ko inte kon ɓiɓɓe adam si tawi woni o waɗano ɗum kadi e o watanomo dolude innen yo waɗu en ɓiɓɓe adam hikketiɗon kadi o waɗi en julɓe ɗum ɗon kadi hina enen tori yo waɗu en julɓe o bagor en tun oɗo nema hikkitiɗon kadi o tawni en e yoga e jiya koye makko koyno fese fesenno seeɗa wondude e raɓɓiɗinare ɗuuɗude fi faamugol kaɗo diina makko ɗum ɗo ko nema immorde makko ko bawgal immorde makko harayɗen toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala on nemin ɗo en ɗiɗo nemaji fof tawa o landaki en hina enen kadi landimo yo duumin ɗiɗo nemaji e meɗen yo o wattidu en e yimɓe makko moƴƴuɓe ɓen yo yiɗu en o yarlo en ado ƴettitude en o waɗa en jiyaɓe mala ɓen janggo haray inchallah no annduɗon noon no ɓe makiri noon haray hiɗen mari ɗiɗo yewtereji e ɗiɗo kikiɗeji haray hande yewtere men nden inchallahu rabbul alamin haray ko humodiri ko inte kon tarbiyatul awlad haray ko ɗum woni ne'ugol fayɓe ɓen toppitagol e fi hollugol fayɓen ko inte kon laawol feewugol fiyo ɓe wawa wurde ɗo har Allah subhanahu wa ta'ala on no yiɗi ɓe no yarliɓe e kadi tawa janggo kadi hara ko jeeyeteɓe maleteɓe ɓen haray ko nden ɗo yewtere inchallah wonde wadde hande haray nde ɗo yewtere no fecciti pecce tati e enen ko hanɗen ko yewtude ɗo hande lena noon si nama tarbiyatul awlad haray ko hunde yaajude moƴƴa ay piiji boyi no wawi sorde nder ton ko wawete andede fi mum ko wawete jangede fi mum saabu noon no jeeya e mas'uliya ɓurɗo mawnude mo Allah subhanahu wa ta'ala halfini jiyaɗo on ka hoore leydi ɗo wonte kon ne'ugol fayɓe makko ɓen haray piiji boyi jiyaɗo no halfina fi muɗum kono haray no jiya ko ɓuura halfinede e kalifuji ɗo halfinani haray ko ne'ugol fayɓe ɓen ko ɗati ko hunde mawde tiɗude karama koɓɓen no windi defte fi muɗum ko heewi e hara kadi wonde ko defte jane haray ɗum ɗon fo hino haton jini nde neɗɗanke on andi sifa ɗin konnguɗi karama ko ɓen koɓe suuti kon e oɗo qur'an kañum e oɗo sunna ko fi ha honto ko honno warrata ha haray wawa
yehude ka Allah hara o mas'uliya ɗo kunte kon enen responsabilité kalifu ɗo taw hara ñande darngal Allah nditana fi ɗum ɗo ɗa a jonnirayno Allah subhanahu wa ta'ala on faalira noon si tawi woni woodi ko faljuɗa e mum o yaafoma haray ko ɗum waɗi ɗen ko hunde yaajunde haray noon enen ko toɓɓe tati yewten hannde fi muɗum haray ara nun ɗum ko wujubu tarbiyatul awlad haray waɗɗagol ko inte kon ne'ugol ɓeeɗo fayɓe haray ko hunde nde tawata ko waajibi ka hukumuji wa kadhalika yewten an wasa'ili tarbiya laawi ɗi goɗɗo rewata ɗin haa woni a fayɓe makko ɓen wano noon ka yewtere men sakkita ɓere haray ƴetten seeɗa ko inte ko mas'uliyatuna fi tarbiyatil awlad ko henɗum no landa ɗen e fi newgol ɓeeɗo fayɓe bi ma'ana ko honɗum e henɗum duwaɗe waɗande ko inte kon ɓeeɗo fayɓe haray kono enen yewtere men nden hannde e haray ko e damal ɗiɗaɓal ngal wonɗen jindude e mum ko ɓuri kon tiiɗude e muɗum sabu noon waɗɗagol ngol fiɗum ɗo ko hunde nde en majjaka en adde tiyogo e dalilaji holluɗi wondema ɗum ɗo ko waɗɗi ɗum kono heɗen andi ɗum ɗo no waɗɗi en hande ko yewten ko fii moyenji ɗin wasailu tarbiya ko honto goɗɗo rewata ha oni a fayi ko makko kum sabu noon si tawi woni hara hiɗen inna neɗɗanke o yo ni'u ma yo waɗɗum ɗo yo waɗɗum ɗo ko ɓuri moƴƴude hara ɗen jonnimo kadi aalaji ɗi o gollitorta ɗin e ɗum ɗon haray Allah subhanahu wa ta'ala o tagi en o addi en ka hoore leydi ɗo haray o neminiri en nemaji boy no jeeya e ko Allah subhanahu wa ta'ala o nemini en ka hoore leydi ɗo ko ente kon nema heɓugol ko ente kon ɓiɗɗo haray ɗen andi kadi ko nema jiyaɗo e ɓurde mawde e nemaji ko Allah hokkata goɗɗo ka hoore leydi ɗo hara koko humodir kon e aduna on harana ko humodir kon e lahara on ko aduna ga fayda julɗo o keefeero o gorko e debbo no o yiɗi asli on fof ɗo yiɗi ko inte kon ɓiɗɗo ko nema mawɗo ko ɗum si goɗɗo en andi heɓal ɗum haray mo mari ko inte kon sununde mawde eɗen andi goɗɗo so tawi wana mo mari on probléme ɗon fi jiidagol haray soɓe haray mo mari ko inte kon sununde mawde sabu noon ko nena mawɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko inte kon e ɓernde neɗɗanke ko ɗum waɗi haray oɗo nema yalla neminiri oɗo goɗɗo haray yo andu no woodi goɗɗum ɓaawo ɗum ɗon ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o neminiren ko inte ko oɗo nema innigol ko inte kon on tigi heeɓi ko inte kon ɓiɗɗo haray oɗo ɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗimo ko inte kon nema o waɗimo kadi ko inte kon haray amana e maɗa haray ko inte kon inɗen ko nane kalifu haray ɓeeɗo ɓiɓɓe hande e yewta fi ko islam o waɗani ɓe kon kono haray no jiya ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ko inte kon oɗo ɓiɗɗo haray arino e sa'aji tawata no woodi ɓiɓɓe ɓe tawata warirte ɓe liitu tooñe islamu ari haɓi ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o wi wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira haray taw waru ɓiɓɓe mon ɓen kulol basal haray woodino woɓɓe goo si tawi woni ɓe jiidino ka jahiliya si ɓiɓɓe ɓe ɗuuɗiriɓe ɓe wara woɓɓe hara ko henno mbiyaɓe ɗum ko khashyata imlaq hulugol basal ɓe na yimɓe ɗuɓe ɗuuɗi ɓiɓɓe si ɗuuɗi mi wataɓe fawtade mi tampay mi soñjoto Allah en mi acce ɗum fi hen ɗum nahnu narzuquhum wa iyyakum hare ko menen woni arsikude on ko menen woni arsikude ɓe ko menen tagi ɓe ko menen arsikata ɓe on halfina ɓe tun kono arsike maɓɓe on koye junngo amen menen Allah on Allah wi inna qatlahum kana khit'an kabira haray waɗugol ɓeeɗo no woni bakkatu mawɗo haray ko ɗum waɗi enen si tawi woni woɓɓe goo no innude haray ka diina islam hittina fi ɓiɗɗo e haray tigi tigi on islam on tawno déjà adu islam on arde hari goɗɗo no warirani ɓiɗɗo mum hara fuu so landitaka kala falnoɗo warde ɓiɗɗo mum o waraynomo ni tum hara ko henɗum o waɗirmo ko kulol basal so landano en a tigi tigi on ɓiɓɓe ɓen ɗudirla mi wari oɗa mi ɗuytodiray won arno kadi tawi ɗon andi catégorie ɓiɓɓe gooto ɓiɓɓe catégorie gooto no toon hari o yiɗaka son naɓɓe ɓurano no yewti ɗum moƴƴa haray ko ɗum addi ka Allah inni wa idal maw'udatu su'ilat si tawi woni jiwoy ubbanno koye landitama ko koye warirano ko andi ɗum ko holli e jaka hari jiwoy koye hino ubbede
ha Allah no yewti ayaji buyi wonde masi on tigi wa idha bushira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa kadhib si goddo weltinirama wonde mo hebenama biddo jibo yeso makko ngon bawla o suno yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih on tigi suudo yimbe ben fi innugol bone ko weltinira ko mana kanko mo kontinu non haray ko bone almuhim haray islam on no jonniti o do biddo ko ente ko wurugol ngol ka hoore leydi do to hara wara ka reme wura fiyo wuru wadane kala ko watte kon fiyo on tigi wuru jonno o do biddo bawo Allah jonnude emmo o innay ko farilla ma o accite o wura Allah subhanahu wa ta'ala farli goddum e nder ko ente ko gurdan dan o farli goddum e ma an nenejo e babajo on ko duwada o do biddo harana accitugol mo tum o wura dum ko hendu woni ko ente kon tarbiya needi ndi neugol mo ngol l'éducation ɗum ɗo Allah inni ɗum ɗo hinaya accitumo tun nde o wura no o wuriri wo wasi ko mummunte la o waɗɗini ma tarbiya haray tippude aya Allah subhanahu wa ta'ala wi u anfusakum wa ahlikum nara Allah subhanahu wa ta'ala o farli en woni dande wonkiji mon ɗi dandon ɓe ngureji mon ɗi yeete ɗum ɗo holli Allah waɗini en dandugol ɓe ngure men nde yeete mana newgol ɓe haa ɓe anda ko hon ɗo ɓe wurirta hara ɓe heɓal probléme kana ɗo ɓe heɓal probléme ñande janngo haa kadi siɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala mo yewti en kadi o wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirali ɓe jinna si wona fiiɓe rewan hino natori toon kumpay kunkun Allah arsikuma ɗo si Allah arsikima ɓiɗɗo haray o arsikima jiyaɗo makko mo tawata ko o tagirimo ko fiyo rewmo joni noon ko hombo hollatamo ngal ɗo dewal ɓay si o janɗi e gi aduna wiɗo koko yino jokka wo ko ɗum o jokkata joni noon ɗo jokkude kala ko o jokki ko hombo waɗɗi ɗum ko ente kon jokkingol mo ko hani kon haray ko am babajo on tippude hadis ɗen andine laaɗo sallallahu no maki kullu mawludin yuladu ala fitra ɓiɗɗo fof jibinaɗo ka bobo yagal ko o jibinte haray himo ka fitra dina mana ka tagu dina haray ko laaɓuɗo ɓernde ko jogiiɗo gonɗingol Allah subhanahu wa ta'ala kono so o ƴoƴi hande kadi joni aduna ɓingi o yiyay ɗo aduna ɓingi mo kala no jokki goɗɗum no jeeya e tabi'i hunde ko wonde naturel ko inte kon tabi'i ko tagudi neɗɗo fayda no o tawri yimɓe makko ɓe wo ko noon o jokkirta joni noon fiita ɗum ɗo waɗu ko hombo duwa mo teɓɓitade ko maw makko ɓen ko ɗum waɗi sinelaɗo maki sosama woodi neɗɗo fof jibinte o jibine ka fitra dina kono fa awawahu ko siko ben makko haray hande kadi yo hawwidanihi si tawi ko ɓe alyahuda ɓe waɗamo alyahuda aw yu nasfiranihi ma si ko ɓe annasara ɓe wattamo annasara mana ko tawi kon ɓe jokki o jokka ɗum noon o sika ɗum woni soobe aw yu majjisani ma ɓe majjinamo ma ɓe waɗamo ni tum majjungi andi no woodi woɓɓe kadi haɗa na alyahuda ana annasara kono ko majjuɗum ni tum fus anda ɓay sinda kadi alyahuda annasara fiika jogagol defte kamɓe ɓe janggay piiji goo hara ɓe jogii defte penade no e mum gongaji no e mum amma no woodi woɓɓe goo fuu so ɓe ala defte hono misal rewoɓe ɗuma yiite rewoɓe koode rewoɓe piiji fayre ko tawata ɗum ɗo ko kamɓe tun ɗumannori ni hara ɓe ala liyen fuu so e Allah innugol kamɓe ko hewtinita ɓe Allah ɓen ɗum inte majus joni noon ko ɗiɗo si tawi woni ko e ɗiɗo on tigi woni o naɓiramo toon kono si tawi woni ko julɗo kadi hay si ɗum ɗon arale o hadis ɗo haray o tabintinamo noon ka fitra ko ɗum holli e jaka nene baba no mari ko wonte kon dawru moƴƴo ko on jano wonte ko rôle golle jane si yilugol pay kun naɓa kun ka kun hani ɗon yaarude haray kadi e tippude hadis toujours fi hollugol wondema o tarbiya ɗo lewgol fayɗen haray ko waɗɗi ɗum mawɓe ɗiɗo en andini laaɗo make sallah sallam e hadis kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi on fof mon ko on ayninaɓe womo kala landirte e ko aynina kon enen ɗo fof mo kala no aynina neɗɗo hay so heɓali ɓiɗɗo kadi mo aynina goɗɗum goy ko ɗum waɗi o hadis ɗo ɓen nelaɗo maki wal imamu ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi imamu hay so mara ɓiɗɗo imamu yagal makko ngal yeeso yagal makko ngal siko leydi o almi siko juulirde o almi siko quartier o almi kala mo ardi haray ko landitorteɗo ɗum ɗon kankadi
وكذلك أري أودو حديث كاتي في تنجوت يوترجي إني والرجل راء في أهل بيته laawolkisal وهو مسؤول عن رعيته gorko kadi hino halfina e ɓeynguure suudu makko nun kala ko o mooɓi kon e ɓeynguure o addi ka suudu makko immorde e sonnaaɓe e fayɓe jiidaaɓe haray ɗum ɗo o woni ayninaano ɗum ɗo e kadi o landitoyte fii ɗum ɗo walmar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa huwa mas'ulatun an ra'iyatiha haray sonnaajo on kadi ko halfinaaɗo ko kalifu wonandemo ko suudu moodi makko ndun e ko feƴƴata kon e suundun ton ɓay kanko mo inna wa qarna fi buyuti kunna wone ka cuuɗi Allah halfinimo ka ayni mo ɗon yo wonu ɗum ɗon sonnaajo woni ko halfina suudu moodi makko ndun en anndi Allah inni wa qarna fi buyuti kunna ñiiɓe ka cuuɗi mon oɗo hadis inni wal mar'atu ra'iyatu fi bayti zawjiha mana sonnaajo no halfina suudu moodi makko no holli sonnaajo o anndu suundu no wonani mo très important haray ko ɗon fayda woni quartier makko on haray ɗon kan noon on quartier ɗon himo halfina on quartier ɗon jooni noon haray en anndi ɗum ɗo ko mas'uliya Allah o inni o landitoyten gooto kala landitoyte ɗo haray kanko o juuli est ce que fay makko ɓen juuli kanko mo mari jikku moƴƴo est ce que fay makko ɓen kan no mari jikku moƴƴo kanko o hoori est ce que fay makko ɓen hoori kanko o woni sonnaajo mo tahajjiba machallah kanko o mari hijab machallah ene ko ɗon kadi ɓiɓɓe makko ɓe woni yaltirde ka ɓen ɗo yaltira no yaltiri o haray hina kanko to gori saɗen u anfusakum wa ahalikum so inno tun u anfusakum dande hoore mum areno so a daɗi lanni an sa renike an lanni kono a reenoto haa gasa reena kadi ɓiɓɓe maɓen kadi ko an halfina reenugol ɓe na goɗɗo kadi halfinanama ɗo o Allah ni u anfusakum wa ahalikum ina quartier on halfina ɗum ɗon ina ɓe sikkuɗa ɓen to halfina ɗum ina ka naɓuɗaɓe ɗon janngol ka lekkolji halfina ɗum hiɗa mari responsabilité kamɓe toon kono kalifu ma on hiɗa jogiti on ɗon haa jooni ko an Allah halfina u anfusakum wa ahalikum nara haray ɗum ɗo ko toɓɓere aranire nden ni haray toɓɓere ɗaɓere nden ko wonɗe yewtude ko fii ko inte kon wasailu tarbiya e haray islam on wa'ini en farli e meɗen ne'ugol jooni noon islam on kadi no wallinani en laawi ka reweten haa ɓiɓɓe ɓen ɓe ne'o haa tarbiya mo faala ɗen on e maɓɓe tarbiya moƴƴo mo islam on lambi on haa oɗo waawa heɓaade islam on no wallini ko inte ko laawol fii yo ɗum ɗo waawa sabu noon e waatande o ne'ugol tun haray ko heewi kon en waɗino mawduuji ɗi tawata hay so tawina ka radio ɗum no waɗeede moƴƴa haray mawduuji fii tarbiya waɗaano waɗitaama fii ko hen ɗum duwaɗen fayi men ɓen kono noon hannde ko ɓurata yewde ko honto reweten haa jooni noon waɗanen ɗum ɗon fayɗe men ɓen haray ko ɗum wasailu tarbiya mana ko honɗi laawi ɗi reweten haa waawen newde fayi men ɓen haray karamo ko ɓen no addi ɗi buy hiɗen ƴettiɗo yoga e majji ara noon ɗum ɓe inni laawi fiya ani upay ko makon ko attarbiyatu bil qudwa ko ne'irgol mo ñentingol ngol mana ko ma ɗaɓɓanamo ñentinteɓe moƴƴuɓe ñembeteɓe moƴƴuɓe ɗum noon ko hemɓe tawo ko nene e baaba ko ɓen o faanda ɗo qudwa ɓe wi hadha la yakunu illa an yakuna almurabbi saliha eke wawata ko a wata wadde tarbiya on hella ka ñentingol si wona ne'owo on kanko tigi nene on e baaba on o laato ko inte kon kanko tigi moƴƴuɗo kanko tigi taw nene e baaba ko inte kon arannere nden taw fii yani ufay maɓen ko an taw Allah landi yo moƴƴu taw ko laawol aranol ngol no ɗiɗon boni haray fayda ley kadi bonoyey ko ɗum waɗi ɓe inni qala ta'ala u anfusakum wa ahlikum nara Allah ko fuɗɗori ko hoorema o amo yewɗen nane ku anfusakum a dandayta o hoorema si danda goɗɗo go faqidu shay'in la yu'ti si tawi waɗi neɗɗo o mara hunde haray o watande jonnude
iɗen inna si tawi woni ɗatorade goɗɗo montor ndaarumo o watti on ko ɗum waɗi si ɓe inni ko adi kon tawo ko yo taw an nene e baaba taw hiɗon moƴƴi hiɗon feewi hiɗon kelɗi ka jikkuji moɗon ɗon kelɗi ka dewe moɗon si yo paykum monkum heɓu ko inte kon qudwa ñentindirgal ko ɗum attarbiyatu bil qudwa joni noon ɓe inni si tawi woni nene on e baaba on woni moƴƴuɓe haray ɗum ɗon hino mari fa'idaji moƴƴa haray buy no mari ɗum ono mari fa'idaji moƴƴa ka fiine ugol ko inte kon paykum kon si tawi woni nene on e baaba o woni ɓe feewi kamɓe tigi haray ɓe kelɗi ɓe moƴƴi yo jeeya e muɗum si tawi woni neɗɗanke on kanko tigi o kelɗi o feewi Allah subhanahu wa ta'ala on renanaymo ko innete kon haray ɓeygure makko nden Allah subhanahu wa ta'ala si tawi woni neɗɗanke on kanko tigi o feewi Allah subhanahu wa ta'ala renanaymo ko innete kon haray ɓeygure makko nden ko ɗo haray ɓe addi e konngol jeeyaɗo e salaf on fi sharhugol hadis e o kanelaɗo maki ɗum sallallahu alaihi wasallam e hadis wo mo waajo payku ko inni ihfazillaha yahfazuk ka sharhugol ɗon ihfazillaha yahfazuk reeno Allah o reene ɓe sharhi ɗon ɓen sike Allah reenete reenama e ɓeygureji maɗi fof reenanama ɓeygure ma nde si neɗɗo woni moƴƴuɗo ko ɗum waɗi ɓe inni o inni inna allaha Allah la yahfazu birrajuli salihi waladahu wa ahlahu fama yazaluna fi hifzillahi wa sitrihi wa mata kana al-abdu mustajilan bi ta'ati llahi fa inna allaha yahfazuhu fi tilka al-hal wo Allah subhanahu wa ta'ala hino reena goɗɗo gorko musi moƴƴi Allah hino reenanamo ɓeygure makko nden reenanamo zurriya makko ɓe serata ɓe ndenka Allah e nana Allah no reeni ɓe Allah hino waɗani ɓe ko inte kon heedo e hijabu fanni neɗɗo on hino sohole ko inte kon rewgol Allah subhanahu wa ta'ala haray ko ɗum holli jaka siɗa feewi si tawi woni ko inte kon hiɗa moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala on o kadi o kankadi o reenante to inte kon ɓeygure ma nden sabu noon ko nelaɗo maki ihfazillaha yahfazuk sa reeni ko Allah kon tun Allah kadi reenete reenanama ko makon ɗum ɗoɗi laawol aranol ngol taw ko anta etoto reena ko Allah kon etoɗa moƴƴa waɗa diina islam o haray inchallahu sabu ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala kadi fewnante zurriya ma on ha ɓeyni inteɗo Sa'id ibn Musayyab mo o wiyanno nden ñande go ɓiɗɗo makko on o inni la azidanna fi salati min ajlik raja'an an uhfaza fik thumma tala hadhihi al-aya wa kana abuhuma salihan oɗo Sa'id ibn Musayyab ñande go inno ɓiɗɗo makko wallahi miɗo ɓeyda julde anden fi sabu ma mana miɗo wakkilo miɗo juula wonde mi ɓeydita hay komi juulata kon mi naafa hara ko fiima ko fi hen no an ɓiɗɗo an on fi jortagol mbe Allah subhanahu wa ta'ala reenuma hay si mi reeni julde nden min miɗo gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala reenan nelay an ɓiɗɗo an on on se o jannganimo ko Allah ini ɗo wa kana abuhuma saliha hari ben maɓɓe hino moƴƴi o jangi on ɗon aya ɗen anndi oɗo aya ko on to ari saka suratul kahf haray e ka Allah subhanahu wa ta'ala reenno ɗon jawdi payko koy jawdi sabu ko teɗo ɓay woni oya honno annabi ɓay woni annabi Musa ɗe anndi o yehi kanko Cheikh Khadir fi janngol ngol e junngo makko yehi ha o ƴetti no anndi o yii maadi hino yana o ɓoositindi ɓay woni kono annabi Musa landike Cheikh Khadir ko hen ɗum ɓoositanɗa ndi ɗo maadi o inni wo hade ko ngalu hino ley ton ko inni ko wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha hari ngalu no ley ton goɗɗo goo hino maayuno ado o maayude o ƴetti jawdi ɓiɓɓe makko ɓen o waɗi o asi o iri ɗon o iri ɓay woni o feƴƴini ñande goo maadi ka o iruno ɗum ɗon faala yanude ɓay sew kadiri rewi ɗon o ɓoositindi o wallirtini ha moƴƴi o suuɗi jawdi o andi ɓay annabi Musa landikemo o inni o ko ndi waɗiri ɗum ko fi reenugol ko Allah yamirla ndi waɗum ɗo fi reenugol jawdi koyɗo pay koye ɗiɗoy koye tawataari bembum no moƴƴi ndaare ko ben maɓɓe moƴƴuno kon fewndo wuuri ɗum ɗon arti ko innete kon haray e maɓɓe kamɓe tigi haray ko noon si goɗɗo moƴƴi haray battinay ko innete kon e zurriya makko on
battina e zurriya makko on haray kanko kadi zurriya makko no wawi wonde fewɓe sabu ɗum sen ndaari ka nene mariama holli hay fewndo ka jahiliya hari ɗum ɗon hino annda ko hunde mu jarrabu wonte hunde mu jarrabu hara nde jarribama har hay so tawi woni a fontali deftere a yiyey ɗum ɗon konti ɓi moƴƴo ko heewi kon ko moƴƴay ɗum ko ɗon ɓura yaarede no hino ɓoylo noon kadi kono ko ɓuri kon heewude ɓi moƴƴo moƴƴay en anndi nde nene mariama Allah subhanahu wa taala arsikunomo annabi Isa o arsikirimo mu'jiza mo tawata hay gooto hari jibiniraaka noon ɓay Allah subhanahu wa taala yewtuno o inni waɗi najalahu ayatan ko fiyamen waɗumo aya ko fiyamen waɗumo mu'jiza ɓayɓe anndi o ardi e kumboobo hun ɗo ndaare ko ɓe yayinunoma kon ko fewndo de ɓe tawata ɓe annda ko majjuɓe kono ko ɓe innimo ya ukhta harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya ɓay o ardi e boobo hun kon kamɓe ɓe miiji haray ko zina o waɗi kono kamɓe tigi ɓe inni nene mariama ko ayyo ukhta harun ko ayyo bandirawo harun bemma daran hina bonɗo hari wa ma kanat ummuki baghiya biro ma kadi hari na haylotoɗo few ko honno an waɗirɗa ɗum ɗo ɗum ɗo holli e jakka no ngalɗinnoɓe ko honno ɓi moƴƴo waɗirta ɗum noon ko ɗum waɗi haray si neɗɗo moƴƴi haray ɗum ɗon hay fewndo ɗo yen anndu haray ko non woniri ɗum ɗon ko jarriba ɗum ha fewndo ga a yiyay ɓe inna ɓi waliyaɓe ɓen kono sen inni waliyaku ngun haray en anndu ko waliyaku ngu Allah islamu inni ngu ko ɗum won ɗon Allah subhanahu wa taala nde wolno fi waliya makko ɓen mo anndi yimɓe lantoto ko hen ɗum wali Allah in alladina amanu wa kanu yattaqun ko ɓen gonɗinnoɓe tawi woni ɓe ɓulay ande neɗɗo woni ko neɗɗo janngowo ko neɗɗo yiɗɗo diina islam ko heewi kon ɗum ɗon battine ka zurriya makko haray piiji buyno wona ko inte kon ko ronidirta haray ka neɗɗanke ko ɗum waɗi so yii ka labtaniji si tawi woni bobo yeeyi toon ma goɗɗo si yeeyi toon naw ni ɓe lantomo si maw makko nawna sifa nden nawnare ma si goɗɗo ala ka famille e yayira makko e ɗuma sabu noon wonde piijugo haray ka ƴiiƴan ɗi woni neɗɗo kadi si tawi woni Allah waɗi iman on e makko o waɗi ko inte kon islam on e makko tigi 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 tawi fayde hannde kay ko ɗum woni sirkilude e makko ko heewi kon zurriya ko zurriyoto kon ɓay haray ɗum ɗo koye ƴiiƴa makko kadi iwi haray battino e moƴƴa ko ɗum waɗi ɓi ganndo ma ɓi jokkuɗo janngugol ko heewi ko haray janngol no newaniɓe ɓi yimoɓe kadi haray yimugol ngol no newaniɓe ɓi lamɓe kadi so ndaari toujours haray laamuji ɗin ɗo no newaniɓe haray ɓe antani fii ko innete kon fii ɗum noon haray no jeeya e fa'ida ko inte kon kadi ko tawata so tawi woni neɗɗanke on o moƴƴi fa'ida wonande ɓengure makko nden kadi haray fa'ida on sike kanko tigi o wonay waawuɗo an yu'allima wa yursida ahlahu hannde kadi joni kanko tigi fa'ida ko mari kon ton o habbaki ha goɗɗo waɗanamo kanko tigi haray ko o capable waɗugol kanko tigi fewnugol ɓengure makko nden si nana fewnugol mana na fewnugol peewal innugol ɓe feeway te koye hollugol ɓe goonga kan andingol ɓe ko ɗum ɗo moƴƴi ko ɗum ɗo boni ko ni ɗiɗo piiji warrete ko ɗum ɗo islamu inni ko ɗum ɗo dagi ko ɗum ɗo harmi waɗangol ɓe ɗum ɗo haray ko innete kon hino newanimo moƴƴa haray ɗum ɗo ko fa'ida goo mo wawata ko inte kon haray kanko waɗande ko inte kon ɓengol makko nde wano inde ɓen nande fa'idu sa illahi huti neɗɗo so o ala hunde o wawatande jonnude ko ɗum waɗi sen innay ko honno ɓe addi noon kayfa to allimu ahlaka wa anta la tadri suruta salati wa tawhidan wa tajwida an ko honno andinirta ɓengure ma nde an tigi anda ko honno dirisirta ɓengure ma nden e ko moƴƴi an tigi anda ko moƴƴi wo a anda tawhida a anda surutu salati a anda tajwid siki a wawa sellino janngugol a anda fi tawhide ma on tigi a anda fi hay julde ma nden an ko honno wawata arinirde ko inte kon ɓengure ma nden ko ɗum waɗi haray ɗon kadi buyi ko ɗon woni ko yani hella yimbange ɗon ko tawata an tigi a wawata ko inte kon wallitade ɓiɗɗo ma on so yehi o heɓoyji seeɗa yaasi wallitoɗamo ka suudu kanko kadi o ɓeydito ma dartinamo ma révisinamo e ko waytata sifa ɗiɗo piiji tawa a wawata ɗum ɗo haray ɗum ɗon wonama ko inte kon honno
nawnare no wonanma handicap haray no wonanma jukkan haray ka gurdam maɗa ko ɗum waɗi ɓeyni wo so tawi woni an tigi a andi an tigi a faami an tigi a moƴƴi haray a waaway andinde ɓe ngure ma ndin kono so tawi woni a waɗaali ɗum ɗon ko honno waawataaɓe andinirde hannde kadi anndi hara en a perdi ko ente ko oɗo fa'ida haray fa'ida taɓo on e si toujours nde toɓɓiraanere nde yewtuɗen ɗo innugol haray a tarbiyatu bil qudwa mana ne'irgol ɓe fiyoɓe ne'irgol ɓe ñentingol ma ngol siki no wawɗa noon fiyoɓe wawno no jeeya e ko inte kon e fa'idaji ɗin kadi ɓe inni akhlaquka mana jikkuji ma ɗin wa ibadatuka e dewe ko wonɗa ko wadde yusiru ala ahlika battinay ka ɓe ngure maɗa neɗɗan kam si tawi woni mo jogii jikkuji moƴƴi himo woni ko inte kon himo mari ko inte kon dewe o juulay o janngay o hooray ɓiɓɓe makko ɓen no yiwde ɗum ɗo kadi battinay e ɓiɓɓe makko ɓen ɗiɗo fa'idaji fof ko woodani ko hombo o ummo tawata kanko tigi innaɗo on himo halfina ɓiɗɗo ne eteɗo kanko tigi si o kelɗi ko ɗiɗo fa'idaji fof yoɓay wonnen ko Allah renanamo déjà ɗum ɗon tun ko ballal janal kanko tigi so besognike fewnugol ɓeygol makko nde yiilugol ɓe yettude kanko tigi waɗana e hoore makko tataɓum ɗum kadi dewe ɗo wonɗe wadde kadi ɗe no battinde ko ɓaɗi so yii ndaare payko kono juulugol ngol ko heewi ko ayiyay ɗo boobo hunni darna juulugol ko ngara kon juula takko ma ɗon ayiyay wonde boobo ɓen tawi woni hannde kadi tapiɓe anndi ko juulir ɗum sigi ko fiti en anndu ɓudwa o no woni très important ko inte ko ñentingol ngol dewe maɗe battina e maɓɓe ayiyay pay ko fof ko heewi kon pay kon julɗo so tawi tun no juuleede ga suudu a weƴƴitay tun tapi o wara ɗon o sujja ayiyay mo inne allahu akbar hay si laaɓa moƴƴa ayiyay mo heɓɓa janngugol fatiha e mo jokkite ɓiyen ɗum sike koye ɗum est ce que ko antindinimo ɗum est ce que a joɗɗini boobo mo duuɓi ɗiɗi a joɗɗinimo waajagol haray julde ko farilla ko ɗum Allah subahana taala tagiri en haray dow ko ɗum ɗo moƴƴi sa juuli a naata aljanna sa juulaali a naata yiite est ce que a joɗɗini boobo ma ko a waaji ke ɗum kon ɗum a waajaaki kum ko heɗ ɗum waɗi noon si a weƴƴitay ɗum tapi kum ara kon sojja par ce que kum anndirima tapi ko juulir ɗum e yo e jaka si tawi woni neɗɗo on kanko tigi o ɗumannike ɗum battinay e zurriya makko on pay koye makko koye janɗira no ɗum ɗon koye yiɗoyay ɗum ɗon inchallah ɗum ɗo woɗoyay ka ñiƴam maɓɓe haray ko ɗum waɗi ɓe inni wono misal didugol wo e wo jannugol paykum no waywa diddugol e fetere kono jannugol mawɗo ene waywa diddugol e ndiyam nde yewtere no ari ka arrisala e karama koɗe buy kan no yewta nde sike paykum kañum si a woni diddugol ngol si a woni ha goɗɗo paykum sutti goɗɗum a ettike ha ɗum no ɗumannike makkum ko heewi kon hannde kadi iwata andi imagine sa asi fetere fayda sa yehi a woni duuɓi baɗu ko wonoyɗa o arti a tawa fetere nden nde asi mawɗo noon waylo to tinna ko ɗum ɓenni wo wano joni wo ɗum noon wo jannugol mawɗo noywa diddugol e nder ndiyan andi so goɗɗo ari e nder ndiyan a ƴetti junngo ma ngon a pooɗi ka nder ndiyan waɗay goye batte kono hande ya ittu batte on kadi haray watti kadi ko ɗoɗe haray ka pay ko yiyagal siko yiirima ɓen ko feewi kon haray battinay ko inte ko haray moƴƴano haray ko ɗum waɗi si tawi woni inuɗen hay ɗo kadi ɓe addi dalilo on ɓenni toujours ɗum ɗo no natoro e mana ko anfusakum wa ahalikum nara dande hoore mum sen daari nelaaɗo salah sallama hiɓe janniray no moƴƴa noon ko inte kon ɓudwa ko ɓe watta kon sahaba ɓe jokka wano misal ɓe inneno sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no yiɗon no miɗo juula nokkugo ɓe inni hudu anni manasika ko ƴette e andewe monɗen mana ko etoɗa hara yimɓe waɗa ɓudwa e ma pay koye makko ɗo waɗa ɓudwa e ma ɗo ko sahaba ɓenne lasano wonno ɗum anande kono ko inni warre no mi warrata noon joni noon est ce que anɗa wawi nde pay ko ma juulir no mi juulata noon ma waru no mi warrata noon ko duwa haraɗa suusi ɗum a suusi ɗum wo e tawi woni hiɗa wadde no handir noon sina noon a innay he o waɗire no anno yirton ni Oustaz Gar no warani ko noon warete nani andi ɗon an aynata warre no mi warrata noon ha wonde tode ɗa inna no min na ko mi watta kongoye min na ɗum 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 ɗon ɗumannaki moƴƴa ko gaari watta kon ɗum manni
hano ari filla e joɗɗugol ɓe inni o sahaba ɓe no jeeya e da'awaji goo ko ɓe waɗirayno ka hefere ɓen ɓeyna ɓe kuunu mislana waɗayno nen wayino o anndi e jakka an tigi ɗa dowa wonde ko inte kum haray ɓuduwa harɗa suusinde ɓeykum maako yo ko wawno wawɗano kono sey a suusayinde paykum maako yo wawɗano haray ɗum noon ko ella goo ko handicap goo haray noon laawaki few haray ko heɓɓitagol piiji ɗi par ce que ƴetten sa wawata janngude aynata paykum maako wawno ni wayno koynata he min mi faalaka ya wawno ni wayno min mi faaɗaka ya yanu kam yani ɗum sa yimiɗo yangoɗo fi ya janngo ko par ce que min komi heɓi komi faaɗaka ya heɓu hella ka lekkolji ɓe wowlande ɗum fay ɓen hella ka qouran ɗe wowlde surtout ka lekkolji ɓayɗon jama machallah no hittina fimo moƴƴa min ɗo min de on janngo sa yimi nena ɗo yo révise ɗin yo gaño moƴƴa ka lekkol min ɗo mi anndi komi tampi kon kam yahata ɗo aéroport wo komi remplissane bureau kam yehi wo komi nantinane mi faalaka ya heɓi komi heɓi kon minen ndaare golleji komin woni ko wadde minen ko fittugol yaasi min woni wadde sago amen ko noon kadi min fittata yaasi o noon kadi fitto yaasi ay e jaka faalaka o wonu wowɗano ɗum ɗon noon fof ko holli haray handicap waɗi nder ɗon joni noon ka islamu kadi ɗen anndi ko noon joni noon ko mimirɗa par ce que ɗon ko ɗon janama ɓuuri hittinede kono kadi ni hannde kadi sa sellina ɓuran ayinta fay ko makko no janngirtano ɗum sa sellina ko innata hey kono yehe ka oustaz um ko ɓe tindine wo janngirono ɓe inniri noon nani kono aynata ɓe janngire fatiha no mi janngirta noon tawaɗa anndi a sellina fatiha on an tigi ɗa anndi aɗa ayinta ɗum no fayɗe maɓe haray ko ɗum waɗi an tigi wona ko inte ko mo tawata hino wawa comparé de muɗum wakkiloɗa an tigi wona premier wakkiliɗo on ka suudu yarana taw ko inte ko haray fay ɓen ko ɗum waɗi ɓe addi e gimmol ka yiwo karmakojo o yewti o inni wa gayru taqiyin ya'muru nnasa bittuqa neɗɗo mo huɗata allah no yamirde yimɓen kulol an ko honno imirta maɗo yohulu allah an tigi a huɗata allah tabibu yudawi nnasa wo huwa maridu ɗum ɗo woni wo docteur ñawdo o yimɓe kono kañum tigi no ñawi e kanko tigi mo ñawi kono mo ñawdude o ɗum ɗon o attoreno hoore makko o inni ya ayyuha rajulu almuqawimu gayrahu ko ayyo gorko wonɗo ñinnude tabintina fewna inna ko ni warrete tana muɗum hallali nafsika kana zaka taqwimi hanno hara ko wonki ma kin jeyno ngal geɓal ɗon hanno ko an tigi ko allah inno ko nani anfusakum hanno wonki ma kin tigi daɗino hanno wonki ma kin tigi ñiiɗino o inni fabda bi nafsika fanhaha an gayyiha fa ida ntahayta anhu fa anta hakimu wo fuɗɗor wonki makin haɗaki taw e majjere makki on haɗaki e erreur ji makki on e défaut ji makki on e palje makki on wo si a waɗi ɗum ɗon haray a woni ñeeño a woni marɗo hikma fa hunaka yuqbalu ma tuqalu wa yugtada bil qawli minka wa yanfa'u ta'alimu wo ko ɗon noon jaɓete konko wonɗa wowlude on say nun ñentineɗa ko ɗon jaɓete sa yi paykum makum ɗo ko ɓay ko fayɗe wonɗe yewtude ngadda e tun ka fayɗe si tawi woni a yamire kuyo kun janngo kono kun yiyataɗa jannga ko karan kun janngirta añen dow ñan ɗaynayi kun janngo kono kun yiyataɗa fonta deftere haa pay ko go a nana no wowla ɗum koyno ɓayno men kam mi yiyata nene no jannga ma ko inna mi yiyata jaaja no jannga ma ko inna mi yiyata koto no jannga ma ko inna mi yiyata baaba no jannga pay koyno wowlde ɗum anndi so yewti haa o yewti haa ɗon haray hannde kadi ɓe liɗiima wonni la tanha an hulqin wa ta'tiya mislahu arun alayka ida fa'alta azimu wota haɗu huunde har ko nde wonɗa wadde iɗa inde ɓe janngu an a janngata iɗa inde ɓe juulu an a juulata iɗa inde to ɓe fenu an a fene iɗa inde ɓe wakkilo an a wakkilaaki iɗa ŋerno ɓe tun ɗayɗo ɗumanno an a wa'ano a wa'ano no faajiraɗano ɓe waw a wa'ano wonɗano jaɓirde ɓe waw o inni arum alayka ida fa'alta azimu o ɗum hino hersinanima de o sa waɗi ɗum aray a waɗi hunde mawde hulɓininde aray ɗum ɗo ko hunde aranere nden e ko neɗɗo on duwa wallitorde fiyo pay koye makko koye heɓu tarbiya haray huunde ɗeɓere nden kadi haray ko al ihtiyaru lahu almurabbina salihina
والارتقاء بأحوالهم العلمية والإيمانية. أري نتلانك on kadi si tawi woni an premier suudu maɓɓe ndun ko inte kon lekkol maɓɓe on nene baba kelɗi sifa ko ko yewɗen ɗa fof nane machallahu hande kadi on nayo hattuɗon ko ya suɓanoɓe kadi si a naɓude ɓe jannoygol ɓe no yaasi andiɗa jannude ɓe piiji goo iɓe ñembindema piiji moƴƴi goo an machallah ko ɓe yiyatama ko juulugol ko janngugol ko hoorugol joni noon siɗa naɓude ɓe kadi yaasi ɗaɓɓanoya ɓe jannoɓe ko ɗum almurabbina jannoɓe ne'a ko ya suɓanoɓe moƴƴuɓe a suɓay goɗɗo suɓay ka ɓiɓɓe makko ɓen janngata ɗum ɗum ɗo noon hiɗen falji ɗo moƴƴa haray wakkilo ɗen suɓanen fawi men ɗen ka moƴƴi ka naɓe temɓe wo ka naɓe temɓe ka moƴƴi haray noon enen ɗo gooto kala enen majjaka ko honto wonɗen naɓude fayɓe men ɓe yone e ko hombo halfinɗe yone an en hiɗen andi gooto e men haray majjaka ɗum noon joni noon no jeeya e ko wallitorta fiyoɓe e ne'o ɗiɗo piiji fof ɗi yewtengo karma ko ɓe yewti ɗum on ndaare ka faljuɗen ɗiɗon ko ɗon fiwitte on iwri ko ɗon yolne nden woniri on andi si goɗɗo howi hoggo fof o howi ha moƴƴi o faalata ko lewru himo howde ngo so acci yolnde wotere nden ɗon tufike ko ɗon damɓe ɗin natirta enen noon jolɗe no nder ton ka tarbiyatul awlade jolɗe no nder ton tufiɗe ɗen howi koye buy machallah ɗen wakkili kono ɓay koye laaɓodir reedu eto ɗen howen ha huɓintinen ɗaɓɓanen ɓe konte kon jannoɓe moƴƴuɓe e hoore ɗum kadi ndaare de o hattal ɗum ɓe inni wal irtiqa'u bi ahwalihimul ilmiyati wal imaniya hara hiɗa andi hiɗa ƴelliti hiɗa andi ɓen ɓe naɓuɗaɓe ka muɗum alhaali maɓɓe ɗen ko gandal ko holno ɓe jangi mana ko heddu woni ko ɓe jangi al ilmiya ahwaluhumul ilmiya ɗo kadi so ndaari buynaati e siya yaagal sabu ɗum ɗo e fewndo ko woɓɓe goo arno ɗon andi iwi iran si'a mi adda tum misal toon ka ɓuri ɗon muutade ɓe ari lagine ɓe darni lekkolji ɓe inni ko fi al yatima kala mo nene mum maayi ma siko nene ma tum maayi ma siko ben ma tum maayi ɗa mari droit naatugol ka lekkol ara kadi a yoɓete par mois ɓe inni wo ko franco arabe ɓe jaɓaɗi wolande yimɓen ko siya e français ɓe inni ko franco arabe ɓe andi enen pullo fuuta ma guinéen kada ka inna franco arabu hara yimɓe fof weltoto ɓe nako diina islam ɓe jaɓi kada ka arabu wowlaɗe sikkude ara e feewi enen en yurnitotako en ala wadde koko ɓe indu alirtikaw bi ahwalimul ilmiya en ƴellitaki e gande ɓen wonɓe jannude nder ton en anda ko ɓe jangi siko siya siko sunna siko suufi e ko henɗum woni nder ton buynaadi ɓiɓɓe mum e ɗum buy ko ɗon woni siya buy ko ɗon woni siya hara ɓe andaɗi maɓɓe woni siya joni noon ko ɗum waɗi wo sa naɓa maɓɓen kadi janngugol haraɗa andi on karamakojo ɗon ma ɗin lekkolji ɗon ko hen ɗum woni gande maɓɓe ɗen wa kadhalika wa ahwaluhumul imaniya e imanuji maɓɓe ɗin kadi est ce que ɓeeɗo si goɗɗo jangi ka maɓɓe o ɓeydoto ene koye pay koye woni koye janngude maɓɓe ɗo ɓeydade so ɓe haray koko on tigi andi ina ko naniri ni tun kadi heɓi ke lekkolji hara innama ko diina ɗi woni jannude hara ɗum misal innama ko franco arabe ma ko waytata sifa ɗin noon piiji haray naaɗi fof wayi noon kono no woodi goɗɗi ko hollugol tun a suɓay no woodi ka janngete ka moƴƴi no woodi ka janngete ka moƴƴa tawa jannoɓe ɓen wonon ko diina ɓe jannatagoy ko kamɓe pay koye amidoyta e samedi kotiraɓe amin ɓe naadi pay koye maɓɓe l'école arabe sanno noon naasiya kadi goy woko sunna o laawolkisal tawi laawol peewal e ɓangal professeur ɓe maɓɓe ɓen toon ka arabu ɓe amidoya e maɓɓe sa wolniɓe fi diina ɓeyna kamɓe go ɓe amidoya e professeur maɓɓe on tawa déjà ala ko wola par ce que kamɓe karma koɓe ɓe amidoya andi andi kadi ko ɗum wawɗa wolde ɗon on no wonɓe fewnude ko on no woni inde ɓe piiji ɗin no harmi ko ɗum waɗi haray ɗon an jogo e karmakoɓe no inni wa ilmuka diinuka fanzur mimman ta'khudhu dinaka o gandal ma ngal ko diina ma kam fof ɗum kala ko goɗɗo jangi hara yo ande ko diina ma ko ɗum ɗon o jiwdanta fimi ɗo e goɗɗo no jiwdana fi siya par ce que ko ɗum ɗon o jangi suufine wa kadhalika kadi so yi goɗɗo ene nodditti ahlu sunna kono hara pelletto o yiɗa sunna
kala ka sunna adda ko boykoto ko parce que ƴettunoɗon diina makko on kadi ko boykotowo sunna ko nodditiiɗo ahlu sunna kono ko boykotowo sunna jooni si a ƴetti diina ma kan e junngo on ɗon tun hannde kadi diina ma kan ko waata kono on ɗo wayno haray ɗum ɗum kadi on tigi suɓanoomo fewɓe jannooɓe hara ko ɗoɗene noon hannde sen calculi wonuɓe jannude ɗum noon fayda partout e aduna Allah on hinnaa ɗo tun hay ka leyɗe julɗo ɓen ɓen ƴetta innaɓe naadugol ɓe lekkolji français hara wonɓe ɓen jannude toon fus ko ɓe anndi e diina alaa ko nanirtaaɓe ko konnguɗi pankareeji on tigi waɗi lekkol on seeɗa no anndi haray tigi tigi on ko nanirta ma ko yiyata kon ka lekkolji toon ɗen tawa noon hara ko ɗum ɗon noon ko ɗon ƴettuɗaa naɓuɗaa halsinoyɗaa yo ɓen ɗon ne'ani hara ɓen ɓe jaatoto toon ɗen hay jiwɓe ɓe jannata ɓen woko noon wonma jannande est ce que haray a tufaali nde yolnde ka ɓe inni ɗo ya suɓanomo jannooɓe e wono ne'ooɓe ɓe tawata ɓen ɗon ko moƴƴuɓe ɓe tawata ɓe jogii iman ɓe jogii kadi koñte kon ganda sellungal est ce que yolnde tufaaki ɗon ka éducation nde tufike so a yii alhamdulillah kono so a yiyaali haray koko duwaɗa yi'ude haray yolnde nde tufike kadalika so tawi woni a suɓanike ɓe jannooɓe moƴƴuɓe iɗa anndi jannooɓe ɓee ɗo machallahu si tawi woni ɓe jannaniima tun koɓe kamɓe tigi ko ɓe kelɗuɓe ko yalti kon ka maɓɓe kadi koko kelɗi ko ɗum woni yaltude toon a suɓanike ɓe ɗum ɗo haray kadi ɓe inni suɓanoɗaa ɓe hen ɗum asdiqa salihina goreeɓe kadi moƴƴuɓe kala groupe mo ɗaɓɓantaamo ɓayi paykun koye ɗiɗo tati woni jinndude amma rasuwa ɓeeɗo tati o heɓayɓe ko yimɓe ko aɗo nene e baaba e jannooɓe yaasi e wondiɓe yaasi ɓeeɗo tan noon ko duwaɗaa etaade ɓe moƴƴa ko yimɓe ko nan etoɗaa an nene e baaba taw on no moƴƴo nga suudu anndi ɓe heɓi premier l'école on ɓe ɗon no moƴƴi deuxiéme école maɓɓe on ka ɓe yahata ɗon ɓe janngoya ɗon ka dara no moƴƴi troisiéme école maɓɓe on ko koye pay koye ɓe anndindirta ton etoɗaa hara ko moƴƴuɓe eto haa hara ko anndindir ko paykoye maakoye ko anndindirta e mum ko heɗum ko yimɓe hunjiiɓe Qur'an ko yimɓe ko intee kon feewuɓe ɗoftiiɓe mawɓe muɗum jooni so tawi paykon kunkoye o mbi aɗo woni wuurude o feeway inchallah haray ma hay so tawi woni ko asku ɗum ɗon kadi kono ya anndu anga waɗi ko Allah subahana wa taala anndima ko ko ɗum waɗi si ɗum ɗo fof ko yewtuɗen ɗo ino naati aya gooto ko Allah subahana wa taala wasiyi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o inni wasbir nafsaka maa alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyi yuriduna wajha Allah tigi ko wasiyi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko yo wondu e moƴƴuɓɓen si tawi nelaaɗo tigi innama heeko nelaaɗo yo ko ɓurma moƴƴande ko ya wondu e moƴƴuɓe ɓen haray annda sikkude paykum makum ko wonda e bomɓe tun ɗum nafakum foti noon ko nene e baaba woni moƴƴa foti ko jannoɓe woni moƴƴa foti ko goreɓe woni moƴƴa ɗiɗo feddeji tati no dowa moƴƴude so o wuuri hakkunde ɓeeɗo haray o waɗi ko Allah yamiri kon ko wasi kon nelaaɗo bi idnillahi o kelɗe ko ɗum waɗi so yiyay ɗo neɗɗanke no inne no feewi haa ñande go inde tun he kaari waylide kaari sanzi si tawi a taskiki a ndaari a tawa o sanzi wondiɓe ɓen so on ɗo intenomo kelɗi hari ko wondi o ko yimɓe moƴƴuɓe ɓen wowlooɓe fii Allah mawnooɓe fii Allah subahana wa taala ko on say o kelɗi so a yii kadi o wayli o sanzi goreɓe ɓen ɗa yiya kadi goɗɗo o feewa hannde ñande goo fottoya e makko faytaamo inna machallahu kaari kadi he alhamdulillahi ta julɗo taƴo kaari kadi feewi kaari kadi moƴƴi kaari kadi jooni ko juulgol toon haaju mum so be sa tastiki a tawa o sanzi wondaɓɓe ɓeɓe o wonduno fewndo wonno e o e alhaali haray o sanziɓe ɗum waɗi ray ɗum ɗo ko jeeya ɗum e ko wallitoto ko inte ko moƴƴa hare no jeeya kadi ko inte kon ko wallitoto e fii nebiji ɗin ko inte kon haray ɗiɗaɓum ɗum jooni ɓe tataɓum ɗum haray ɓe inni ko attarbiyatu bil maw'ida haray ko waajorgol mo ko inte kon haray mana ko ni'irgol mo waajoji haray mawɓen ino haani waajorgol fayi koye yewtida e makko yewta koye haray banno adama fof si heewama yewtede huunde nde aray e makko so yii hannde haray piiji boyno hitti e jama on ka ɓernde ko sabu haale dow woɓɓe gara ɓe ƴaalɗi noon haynde wootere wano misal ɗen anndi wano hannde wonte kon sinnama leyɗe porto ɗum pellete hannde ino mawni hitti e ɓerɗe jama on kono buynano
buynano ko to yewta kon fi mun ton ko ni way yehi ha tigi gon be jabi yimbe berde den be jabi pay koy kadi ko waajete ko do Allah subhanahu wa ta'ala tigi inni odo ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana a noddira hikma noddira ko inte ko waaju ne laado salfon be heewino ko be waajoto no be andi be nodduno pay ko inni mo ya gulam ihfazillah yahfazuk ihfazillah tajidu tujaka fa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah sike be wolani wodon ko inte ko gibe tawhid buybe waaji pay ko woni no nyando kanila asbe nyaami day pay ko kun tawi e ko nyaama e ko jiiba nyiri ndin fu ne laado nyakanimo ya gulam samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik e wajibu inni payo soga kayo pay ko adini yeto maado ko ida nyaamude samillah inno to bismillah nan wartu wadi karaw to ke jibugol nyembe o inni samillah nan inna bismillah wa kul bi yaminika nyaandira kadi nyaamu gonnan wa kul mimma yalik neɗɗo mo duwa heɓande pay ko makko ko ñande wo ñande tanka o jooɗi o waajiɓe ko fanɗi hay ko 5 minutes imma o janngana ɓe hadisaji ma o janngana ɓe ayaji qur'an ma o janngana ɓe ko inte kon qissaji wano ɗum no kadi aroya yeeso no jeeya e laawi fiiwo pay kum yo feew fiijo pay kum ma kum feew heɓa nakum tarbiya moƴƴo ɗum noon kadi no jeeya toon kono en aray ɗo ka waajoto kono soɓe hannde buy aray ɗum ɗon no wattiri ɗum ɗon ɓaawo mo kala yo daaru hoore mum ko seydna Omar inni kon haasibu anfusakum qabla an tuhasabu min wowlo o yo mi hasibu hoore am yo mi lando hoore am ko leerji jelu ma ko minitaji jelu mi waɗanta ñande o ñande pay kum an fiiyo kum komi waaji kum komi yewti kum ko nafata kum komi yiili kum komi yilti kum ka ko dogugol gila bimbi haa kiikiiɗe arta hiinnami ronki kañum kadi waalo sonkana ɓe hee deƴƴani ɗum ŋoŋi min mi waalike taw sonku ɗon ka ko noon wuuridirɗa e maɓɓe haray waajoɗen fayɗen so ɓe so yi Allah subhanahu wa ta'ala o yiyay aya gooto mo fillitimo ka qur'anu ko yahata wonde laabi 10 ko fi hollugol banu adama yewtete o yewtite so yewtama tun o yewtitama o nanay inchallah Allah inni fa zakkir in nafaati zicra so yadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al ashqa goɗɗo koyo waaju sa waajike tun Allah inni so yadhakkaru man yakhsha hulowo Allah o waajibto few haray ɓenni kadi haray huunde ko inte kon haray jooɓere nden e mana huunde jooɓere nden ko inte kon wasa'il ko inte kon nayaɓo on fii ka newgol fayɗen ko on to ren tigi rewata ko at-tarbiyatu bil qissati wa bi dirasati tarajum al ulama wal a'immat al kiram haray ko etagol ne'iraɓe kadi janngangol ɓe qissaji fillanoɓe qissaji heɗɗum yimɓe feƴƴinooɓe moƴƴuɓe wano karamokoɓe kañum ma e sahabaɓe e taabi'ina ɗum ɗo kadi nafay moƴƴano battinay moƴƴano ko inte kon haray e paykoykoy qissaji ɗi andi si goɗɗo no janngude qissa o wakkiloto nelaaɗo sallallahu sallam wonde ko qissaji ɗi waajorayno sahabaɓe ñande sahabaɓe arno ka nelaaɗo sallallahu alih wa sallam ɓe inni nelaaɗo wo min tampi min sonjama kamin yaltiro ko min piye ko min ware minen julo e min sonjike nelaaɗo sallallahu alih wa sallam maaki muññe ene on annda hino woodi woɓɓe goo adinoɓe on goɗɗo hino ƴetti goɗɗo heefere ɓen ƴettayno seerawwal ɓe seera hoore makko nden ɗiɗi ɓe seera mo haa o wona pecce ɗiɗi mana koyngal e junngo e sengo hoore nde yanoya to ngoya sengo kadi yanira to kono haɗa ɗum accitinal mo diina makko kan fayine laaɗo so ɓe waɗi qissa fiyen mum fiiri moññintingol jarribaɓe sahabaɓe so ɓe yewtama ɗum ɓe deƴƴa wa kadalika enen tigi sen mijitike ni en jang ɗum andi sen jangganama qissaji nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ko ɓe tampuno ɓe weelano haa ɓe haɓɓiri e teege maɓɓe on sahabaɓe weelano haa ɓe ñaami haako ko en sifanama fi ɗi piiji enen tigi en tawa hannde ɗe ñaamude enen haa haare en taway koye waɗudoy haray on tigi waɗna paygoy koye qissaji rerɗinayi ɗiɗi ko e janngugo ɗon sen ndaari ono ɓaɗɗoma hannde si tawi wonimo innude ɗo ɗen min haa miɗe jannga tun min hunjike haa min ronki a yewtimo fi imam ahmad en innanoma no hunji 1 million de hadis
hadis wulure laade wulure par ce que ko 1000 fois 1000 woni 1 million si ɗum ɗon senda hakkude defte wulure haray deftere ɓe no mari hadisaji wulure joni noon ko defte wulure hara deftere ɓe no mari hadisaji wulure kanko mo hunjinoɗi ɗi hadisaji joni si pay kum manandi ɗum ɗo fimo hunjiɗo hadisaji tati hara hannde kadi kanko tigi o anda o jaka o fuɗɗaki taw haray waɗa koñte kon haray qissa wa kadalika kadi no jeeya e koñte ko wasa'il goo haray haray wasa'il jeega ɓon haray ko inte kon addu'a wallitorgol du'a joni haray sen inna ɗiɗo piiji fof si tawi woni a waɗi ko inte kon udduwa on an a moƴƴi a suɓanike mo ko inte kon jannoɓe moƴƴuɓe a suɓanike mo ko inte kon gondiɓɓe moƴƴuɓe woni ñande o ñande a waajotomo seeɗa a jangganemo qissaji andere ɗe wakkiɗi machallahu kono ya andu haray hina an woni fewnowo laaɗo maki salah sallama Allah subhanahu wa ta'ala hino wi'i e hadis qudsi kullukum dallun illa man hadaytuhu on fof ko majjiɓe si wona omo fewni fastahduni ahadikum tore lampewal mi fewnam o yi haray daga ko Allah fewnata joni haray ko yaadu ndaari sahabaɓe e annabaɓe kañum ɓurtono fi zurriya maɓɓe on ndaari annabi ibrahima o inni rabbi ji'alni muqima salati wa min zurriyati rabbana fataqabbal du'a annabi ibrahima no inni waɗanmi e zurriya am har komin yimɓe ɓe julde ɗum andi kadi annabi zakariya o inni rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a o inni allah kan zurriya moƴƴo haala subhanahu longinen yen du'ano ɓiɓɓe men men rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama haray on tigi du'oto du'a on ko hunde moƴƴude ko watta toro yo Allah subhanahu wa ta'ala on fu woni te ko haray ɗum ɗo ko feccere ɗaɓere nden ni toɓɓere taɓere nden ko wonɓe yewtude haray ɗo inchallahu leero on koko woɗɗi haray ko andini en tun seeɗe piiji ko duwaɗe kon fayde men ɓe gen inchallah 2 minutes ɗo gasa ma 3 minutes hare darne konte ko yewtere nden saabu noon e yewtuno hannde enen ko wasaidu tarbiya o yaññotoɗen e mum ko ɗum waɗi mi yaññanin men seeɗa haray o hen ɗum noon duwaɗen ɓeɗo fayɓe joni ɓaawo e wadde ɗiɗa piiji ko moyen ji ɗin noon ko hen ɗum noon ɗum ɗo duwa yaltinde résultat ko hen ɗum ko tarbiyatul imaniya ko taw ɗum ɗo wawete permitude etagol ha jannaɓe haren ɗo ko waɗɗi ɗumma jannugol koyɗo pay ko fi oɗo iman andingolɓe koyte kon tawhid haray hunde alanere waɗaɓe ko andinde ko tawhid jokkugol oɗo ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam laaɗo duuɓi sappo e tati ɓe noddude e tawhid an kadi iman maru koye tawhid ko woni tawhid haray a fowtike wa kadalika kadi ne'aɓe ɗo e fi yiɗugol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam etoɗa ha ɓe anda nelaaɗo ɓe anda valeur nelaaɗo waɗa valeur nelaaɗo on ka ɓerɗe maɓɓe ɓe mawnide ɗum ɗo etoɗa ha ɓe yiɗa nelaaɗo so yi hannde fay koy ɓe yiɗay ɗo mo ɓe yiyaali ha hannde fijoɓe ballon hara ɓe andi fiɓe fou iɓe yiɗi ɓe yiɗi ɓe ndargo ka téléji ko par ce que fiɓe waɗano publicité ha ɓe andi ɓeɗo ko yimɓe star ɓe ni ko célèbre ɓe ni ala noon ɓurɗo wonde célèbre ala ɓurɗo moƴƴude ala ɓurɗo heptude hewtulelaɗo kon Allah inni wa rafa'ana laka zicrak haray min ɓantanima ko inte kom haray indema nden wa kadhalika kadi haray etoɗa waɗa ko inte kom ɓenni haray no jeeya ko waɗantamo tasji'uhu ala ibadat haray ko inte kom mana softinamo ko ɗum inte ko français courage ugol mo waɗgol mo neɗɗo courage yiɗo e dewe ɗe siki hara wona neɗɗo jaasuɗo laasuɗo ɗi joni fayi men ko daari soɓe hay julde nden tawaɓe laasi fi muɗum soɓe no yurmi ha feƴƴite joni no goɗɗo ɓawa wonde julɗo ko ndi julde duwa ɓurde hittinde kono tawa ko julde nden ɓe ɓuuri marde hay probléme joni noon est ce que haray a duwa heɓude solution ha kamɓe tigui ɓe heeɓa koñte kon sadia e julde nde mana ɓe heeɓa courage ɓe heeɓa softede immorde neɗɗo hara déjà si ɓe juulaɗi ɓe ɗantako si ɓe juulaɗi ɓe wemborto an kan no wembortoɗa noon sa juulali wa kadalik ikkitaɓe horugol wallitoto moƴƴano ɗum rene sukaɓe moƴƴa kono haray ko innen ko mawdu men on haray ko
piiji ɗin en adday to woni tumanoɗen haray wono horugol ngol kan wallito moƴƴa ko inte kon fii lewgol wonki neɗɗanke ɗen anndinara tigi so ɗum no wasiyi ɗum sukaaɓe woni ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm woni sukaaɓen haray ko min taw jombede so jombal noon tawi o waata jombude fonɗon heɓaade moyen jombugol fa alayhi haray wallitode ko inte kon korka kam ekkitaɓe horugol wano ɓe jiwɗe kadi ekkitaɓe ko inte kon futtinaɓe waɗugol ko inte kon coñci islam ɓornate hijabul ashar'i hijabu islamu ekkitaɓe ɗum ɗo gidi law har natuma ñande laawoyi inna jonɗa ekkitude ɓe noon tawa hannde ka joni ɓe yiɗa no tedditiri ɓe eɗo koya waɗinɓe ɗum fewde ka tawata déjà ɓe hersirta ɓe annda ennugol ɗum ɗo minen ɓeeɗo jalay men ma ɓeeɗo kay men ma ɓeeɗo ekkitamo fewdo on fay kono sa acci ha o watti kanko tigi mantodade ɓe gore makko ɓen ko honɗum ɓe ɓornoto ayni ko fewɗon ɓe ƴettata haray kadi hijabu shari jonnamo haray fayda woni ko laawi sa wattare hilla wa kadalika kadi haray no jiya ko waɗɗima an nene e baaba ko tarbiyatul khuluqiyya haray mana jikku maɓɓe on kadi ko an halfina ɗum ekkitaɓe konte kon jikku moƴƴo ɓen ekkitaɓe gongugol ekkitaɓe wonugol neɗɗo holniɗo mo wujjata fenata jattata si wowli huway ekkitaɓe konte ko ihtiramul kabir teddingol konte ko mawɓe ko ikramul dayf teddingol hoɓɓe hin tawa so ɓe yii koɗo ɓe anday konte kon haray koɗo naati si ɓe yii mawɗo ɓe ande konte kon haray oɗo ko mawɗo ni komo mi haani teddinde mi haani wallitaɓe laawolkisal wakadalika kadi o ekkitaɓe konte ko wono wona misaɗe nder jikkuji ɗi fof kadi waɗi ihsanu ilal jar moƴƴagol e kawte ɗen ekkitaɓe hulugol bone konte kon woni komɓe bonagol konte kon haray kawtan ettuɗa ha ɓe wona rewnuɓe ɗen ɗe maɓɓe ɗen kadi hara tawata e wano immorde e yennugol hara ɓe wona hersoɓe wowlugol konnguɗi goo wakadalika kadi haray ettuɗa ha kadi konte kon haray ɓeɗo jannaɓe konte kon dina islam on kadi ko ɗum ɓenni haray no jente kon tarbiyatu ko himodiri kon al ilmu wano mansal gandal ngal haray jannaɓe ettuɗa ɓeɗo hara ɗa waɗani ɗe programme no jannirtaɓe ka ɗo diina ɓe tawi ko ñande wo ñande hara ko bindi ɗiɗi jannuɗa ɓe ma bindi tati imagine hitande no mari ko inte kon balɗe ko fanɗi o 350 ñande si tawi ko ma ko hay ko bindi ɗiɗi heeɓi imagine woni 3 laabi ɗiɗi ɗum ko bindi 600 sa calculi ɗum haray ko bindi buyno ɗum no ɓuri nde wondata e maɓɓe ɗo haa ɓe jombe siko jiwɓe ma ɓe jomboya tawa koɓe yohuɓe fiino yo fatiha koɓe yohuɓe fiino yo hurufu so ɓe ɗum haray an migi to moƴƴi haray a waɗal masuliya ma on an ko honno wondirɗa e ɓiɗɗo ha o heɓi duuɓi 15 tawa ko tuma o heɓi ko tuma o jiidi o yaha o fiino yo hurufuje ɗen ko paljol de en findinay woni tum paljol fiita en continue yannugol e muɗum ɗum ko paljol noon an haray ko honno waɗanɗa oɗo ɓiɗɗo ma haysi ñande o ñande ko halseere jannuɗamo e nder duuɓi 15 ko wonduɗon kon ma duuɓi 20 ko wonduɗon kon taway kanka ɗo jippini ɓurano bete kanka tawanaɗum ɗum o fiinoy to ka goɗɗo kono an tigi haray landito ɗon hoorema ko hen ɗum waɗanɗa oɗo haray andinamo ko inte kon ɗum ɗo haray gandal ngal ko ɗum ɗo woni tigi tigi o kala ko jonnuɗaɗe ka horley ɗo fayda a jonnataɗe wa jonnugoɓe ko inte ko oɗo gandal e needi ko ɗo sillaɗo naki sallah sallam adduniya mal'una wa mal'unum ma fiha illa dhicrullahi wa ma lahu wa aliman wa muta'allima haray ko woni kon ka hoore adna ɗo fof ko hunde nde tawata ko marɗum probléme ko suwa marɗum kuddiji e kataji si wona hen ɗum ko huɓodiri ko e jantagol Allah si tawi ko to naɓirɗa hoore ma naɓirɗa fayɗe maɗe ma ɓe guure ma nden haray naɓiriɓe ka tawata kuddi ala ko ɗum nelaɗo maki kuddi mi wawi heɓorade e aduna o fof wona ko Allah jantete ɗum ko allaɗo maki illa dhicrullah wa ma wala e kala ko yaadi e ɗum hono janngol qur'an e juulugol e horugol kala ka ɗum ɗo waɗete toon wa aliman e gando wa muta'alliman ma ɗum ko inte kon janngowo haray inchallahu haray ko ɗo woɗɗe danude yewtere men nden haray andintinen to yoga e toɓɓe haray ko innuɗen ko yewtuɗen hannde koyen anndu haray ne'ugol ɓeeɗo fayɗe meɗen haray ko masuliya mo halfina ɗen wakadalika en andiɗo laawi ka duwaɗen ɗo rewde wono immorde kañum tigi etagol kañum tigi moƴƴa feewa jokka ko moƴƴi kon fiyo waaw jon zurri o waaw kopiyade ɗum ɗon
wa kadhalika kadi e ɗaɓɓalngol ɓe koynte kon jannoɓe kelɗuɓe e suɓanagol ɓe goreɓe kelɗuɓe e heɓalngol ɓe koynte kon waajuji e heɓalngol ɓe koynte kon issaji e waɗalngol ɓe sifa ɗi peeji ɗi wiwɗen ɗoɗen ka sakkita bon ɗoɗen immorde andingol ɓe imano e dewe ɗe wano nde ɗo julde e waɗugo ekkitugol ɓe koynte kon jikkuji moƴƴi e jannugol ɓe koynte kon oɗo islam hare ɗen toro yo Allah subhanahu wa taala on kala ko tawata yewtama gaɗen hino hawri e deftere makko nden e sunnane laaɗon sallllahu alih wa sallam eɗen toro yo Allah subhanahu wa taala on mandintin en jaɓinayi kala ko hawra e ɗum ɗon en tori yo eti ɗum ko hakkillaji meɗen haray miɗo wiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri lmuslimina fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal